raya juga tanah pikir Pertukan ngetraki selamat datang grup Derpekeran Apel Retno. selamat datang Kerpekeran Apel Retno Ketua Pengelakon grup Seporai Podayu grup Putra Gelugur. Yeay. Calon karjane kene kau tretan moel katua ipon lamba-lamba yeay. Amin lo sayang. Enang neng enang neng nang ning nong. Tosan ya tolong Kak sana bisa akar aja tangkala walu lekor ya apa patek iya dah bulan nami bulan sana walet merah ya torana longku tosan walet merah ya torana longku Yuk ngoplo na chunle. Agro batas raya nyongkele kapigan tole. Karedeti kita nyongkele. Yeay. Marman mare nyongkele. Yuk. bener sumber urip akar jeung mesna dan akar jeung tawet detang andi akro batas raya jagat raya sakalang kompalong Mada tengah putri konades bulu mucik karajana tersalamat batas raya juga selamat datang Oke. putra Ken. lokal Sok Timur nih atur sekali atas nama batas raya bulan sangat tanggal balu lekor tantonani kopak sana biviola roa ubai tantona se apangan tanah batas raya selamat datang indah berlian Romo Wijoyo Tratan Alil oh nanti dikelan roa badan dua anak Sumber orek juga. Dewa Mabu. bolong berguna lokal Sok Timur juga Raja Singa Siatore Lombo Yeay. Pertukan ngetraki selamat datang grup boleh roa badan Putra Dasuk Timur lagi. Lokal Dasuk Timur. bila Mas kak Mahawi. bolong abana bule parman ya jagat raya mari bergoyang Iya, dari sumber orek. Yaksa nabi wak se akar je cidor
begini sumber urip apa kelek tuan yuk apa kelek tuan nekok badale kerap sumber urip patas raya boleh nape boleh patas raya Putra Wiraraja Dewa Mabuk tak ketinggalan Dewa Ma ya ketua nanti ke boleh Mas Rahman Dewa Mamu Mas Rahman ketua nanti ke boleh Kota Jaya calon kerja lulu ketua nade kopa Edi Subarman Sumber urip patas raya juga Dewa Mamu Dama Dede Gana Raja Dede juga Ramagana Kakak Satu akrab ya terlalung kita batas raya raga giliran patas raya calon dan dengaran maare Chicken pada nekak urip calon kerja 2000 lektor le pada suandi pada natin bukan pada dadak nese along polong pak ongku sampurne mun iya bes jai lagi mungkor niko cuket Hendrita Sokasua Tris lagi warga ketoprak rukun karya bila nantang mak cek elosa pameltek nama cek patut cenci sesapun ipet tolose alung polong cek ongkuan nanggup sekar dangdut mun anika pada akrab mereta mere nape boleh putra panaungan ikanian i dalam ate putra padang dengan along polong pajang istuan yo mas lai iman nekok kanjeng dasa mi dalan karja Layak toro tanto akrab pancasona ajang cipa ongku tembak du along polong pacek ongku bagus sepak le apolong pacek ongku bila walet mira karwa odri seacat dulu jakaleng longleng bila Pak Kader Pangeran nampak Qur'ani kok pon anyocok edek katika lulu dukar wak kanjeng dosa apolong beto sanunto putra nampekor mare tak mare putra panaungan apolong beto sanunto pancasona
ben pula saya atap tuh. Yeay, goyang bro. Sarung topon pada bunga walet mirah satu jajakan capon pada datang otri jakan jana pun pada ngistuaki Putra nampakar Kamas Kadir Atona putra panaongan Mare tak mare roa Hendri Tantona calon karja Roa suada tak sokaso Bila ari roa pancasona juga calon karja Goncang calon karja tanggal 16. Roa Kak Rasid juga calon karja Ari Pancasona Sanonto pona padang istoaki Kamas Kadir polong ban bula segenta. Ya selamat datang saper nereman Teratan mohne Bila reng eman tantona dengan lebur Roa Deni sejalan kerja bulan sabolo tanggal 6 bila reng eman apa minta napakun etoro temayan cat beri mon orang senang cat beri buah mat bila reng senang kantor tak nampek badareng ati tak nampek badareng ati amain aing pakun baca Selamat datang Mujugur ini Teratan Patlimin mon amain apoy tantona panas pak kalewon awan pokok jak bibir tak kira bisa lupa mayang pikir tapeng bila kadungan niat. Yeay, Torjukan selamat datang Lut Bila Topong. Lu neko hati kira-kira.
juga ngaturake selamat datang grup Bajigur. Sengaja pelajari bahasa tadi. Lady. Bila kahalo Or juga ngaturake selamat kirim datang dari Baba. grup Rahmat Teddy. Bila Agus Mulyadi. Dimas juga. Yeay, cak. Ada bahasa tako lulu bila teronge andi bila reng eman pakun esto
sunain seperti semua apit sakanjaan akrab epa setan nikah pada kalebun gandeng kalebun wawan tentara kalebun tanah mira Jukan badan ika akrab tak merekrang sunai ruah badan kalebun ali mati bila masalah muda cukan semaran misan nikah pada kita cukan Masalah muda pada ulu wajar awak pada bodoh pada sana juga roh pada kak samsun pada kolong wak pada bukan gelisah Pak kalibun ali maki nape boleh wak pak kalibun wawan tak sumati lo ngapolo wala pada mula masalah muda anik dia tangga-tangga abang sakit doa nape maasan tetap cioong bakal warti kabeh sana maka tonti kapadona reng ruak badan juga nampak kimantar nape pola tretan matari antar sunai samson doa nikah pak kalebun ali maki sakalang kengkorpion reng mulya kalakong kalakong grup kerepekeran terpaksa roh kali sejan lo negarja bulan asa polo tak kelapet no belas apa narito
mangkana tiga emonian ganggung sakar ganggung bila marawi lokal sok temor bintang surya ruwak katosa bila rege malapa angker omor tiga sorang eka posang arif rosa kima Kompak le bila marhawi Hawi nabur Tonani kok Matawi nabur pote lokal sok temor ani kok pona pada beda bila lo Ye Emeliani Serle Mobadir Ngerak marhawi Ketuana lokal Hawi nabur Nakar dan kelama benduleko Ye Marhawi Santas le pesenan Warak pina Ia torana lengku juga Pada tengah indah famili Mana nemo gemak salamat bila kan marhawi sahinan wa angkara jahat sakala anu malu sedekan janji dan buktine rek-rek esto Ye kare eman kaandian Karakong tanggal sanga bulan selamat sapolo datang Putra Dewa Mabuk putra bila Rombongan tompo CBP akar Bapak aja Marto. walat merah Putra Dewa Mabuk juga pernah ngomong Soekarno itu maka tuana atas nama niko kak durasi Sakancaan nani kau mampun ngiran walet merah ya torang ngalungku bila dapat kamu ketona kak hodri Walat merahnya toran alokku juga bulan cimik narang karena jalan teratengkar Duda Maji Sutomo le teratara aja coba nape kak durasi Ane koji hari le Tukan beratang sama Sati pada beda bila tampak labana bajigur supat lipa labana bulan Cisutamo Goyang bro Tompo ban badigur Roak sangat adu bekel katua roak badadun durasi Durasi tanto le rasa Bila kamana tomo karaja Bajigur tretan patli katuana Banto Pak Hari juga katan sahabat bila tampak bana bajigur segala kau manis tona Ane kole Kereta terus mandi Kak Rosmandi juga pada pada Cidurama Gila terus
Sati pada Pak Haji Ari Polo Bena Bulan Sadi Ane kau cuka salam karja Karja Tanggal 3 lekor bulan Sapolo Bajigur akarja Yeay. Haji Hari bulan kor bulan na bulan sapono bajigur akar jeun walet merah ya korana lembut menjawab kule orang seakar yo jangan zaman terberas akar zaman terberas Tanggal 3 lekor Bajigur akarja Walet merah korana bila tombol le satu abang gereja Kareman Haji Sutomo Bula puci orang puci Niko pada tak ronira Rangga-rangga tedung tak katinggalan Tak katinggalan Yeay. Yeay. Katorake selamat Rang-rang datang di tedung bukan Rebut putranya. Dua tamu Dapeng Sor Sedaja lagi Motor setelah kok Atas Arabut Jarak katos rang-rang tedung ari kebangatuan Bila rang-rang tedung bila tak ranira edi mangatuan Putranya Timroak Kasru Rara Teduni kakak Wah Agus tak pangir Tapi boleh putra singolaut Bila Edio tak roniro Adi selamat datang harapan jaya maksupat lat ane kau makatuan dari campur bermakano Alembak nyati calon gereja Matsari Bulan Sapolo tanggal 5 Kasru bujang merana goyang joget mari-mari bergoyang Putra singolaut Niko dungan ka alih medi Minta abula salamet tanah kakak Agus Keruh mare akarja kerja Inilah dari area Sengkok Peti Micil depan Demak Agung Keraton Walet Merah
saleh karena ye satu jebel santan sajana ya jogo malam kakaping yuk apa serkeseran oh mate mancing iya mate mancing jangan gila Kun le mak kun Pak.